Ner malaken yam kana zala kontin ba ruac ba jelingwas me bana ruac ka kwiut ka menshal ka Michael makuei Michael makuei nyire Dr. Riek Machar long ka riet ka tungwante la lade nyir karwade telemugam teten bana jeling ka jan lehermene kan kono niyami jiram jidit ka Nuer online TV channel gorjen wojen der subscribe ki de notification bell der jotwany ko bileren content balat ka gwasa me bikan shwa mala shubkaji ka gwada danen chiga breakeja jo banaling mandana shala da Michael makuei jen nyir nyam kanag Nuere re wika so Sudan meken yana kon ngaja gwa wude me jen wude dan en tekanek Nuere ke dinang Nuere tetkade kana wude chal ke pol nang ka ne ko kente la wuni jane so be ajo me be ajeling ka kwide kamandana chalat ke kwi kuma SPL mayo Honorable Michael makuei chala honorable ko jana kwar jen kwar information minister ka kuma kirma yadit kuma jane jo chalat gwasa me shalari nene honorable Michael makuei jeni nene jeni kwar spelling my odial wone ka Dr. Riek Machar kendial ba ke ger ba gwat kien ba ka mo kenedi ko kien jeni ba kendial ba ko wuch podcast kendial mane kwara ko kien Dr. Riek Machar kendial ba ko wuchen tama ne dial content te luag yena tinte ka buluwa semen Dr. Riek Machar en cha yen dore kirma yadit ajane ba kendial ba got kien ba ko wuch ba power en kele ba je wuch ala immunity dien dana te ke ba ko wuch ka ba Dr. Riek Machar ba je chunang gwalok ano chikala do nene take just fele mayo ti charo taw re wika so Sudan ke just fele mayo ti charo bare wika so Sudan ti win to goal tin bot ke nasanelo yet jene ke just fele mayo tin kon tin te ka spelem in a position ka government alane te konti right ka parkol jene ke spelem io and dan entelwag yen ka lamandana te pin Dr. Riek Machar she can spell my way can categorize ka dub down one lo she can spell my way can dark and tell me she can kula la kan ne ideal ala spell my way nana te luag yen ka jen she can bilet ka jakel ala she can bilet ka Dr. Riek Machar jen bilene jen ka parkol ko ba got spell my way dial to ba ko mo kenedi ko kien jen parkol kan ne ka kenedi ko ne let kel shi ka je spell my way tin kon char tore yu ko juba ka chi ka spell my way ndana chi jere yu ko juba jen bune let kenedi kon tin terejamo ko ba gwa Dr. Riek Machar ba je woja ba lan rada dienten kan gone no bi parkol kene team da kana bonde tin chi defect ka spell mayo gwa de chi ka dolten re hotel medane chi ka dolten chi ka larno kene konten tin bor ga gwar kirma yadit bi war ga ba je ke kirma yadit be je tan ka tan tan ke je ke kwida o bi kan larno chine Dr. Riek Machar chine wuch ka chine gwa de la vice president chine ramme chine latin mi be shwajen parkol be shwa vice president be kana shular kana the content take interim transitional government dan pai kamrar ka kor gwa de dan me cha Dr. Riek Machar cha de yen akirma yadire which ka juba antam men chitwok keni ba Dr. Riek Machar ba gwade ba jege ba je wuch ba gwade ba mi karara din lenga je kan Dr. Riek Machar kan to da kana jenelef kwale kitchen wo chenga dana wo garo ga Dr. Riek Machar mi cigan ba ka joko te let ken ko ko ne me chaje kon wono wal ka ron kin dangara wi wal ba kele dan chaon tabande ngai me tabande ngai che o gwa Dr. Riek Machar wi kenen wone tel Dr. Riek Machar tele jelwang ba chongot chuwe te karwal chikan lon tem no let karadien gwade parkol be Dr. Riek Machar be jo ko te lwag yen ka by immunity de ba jo wi lwang kele ba jo to ba lan radien gwade chaga jogono shinne me chebelet wure shwal ke termanyang che roja lung ka jen kwi mishir kana me che woti dia lar ti kum so Sudan jakane kume ko be chebeta kamal termanyang aram kel kane dia la konti la ro ke kwi malka
tila rogi kwi mal kare wicha ka so Sudan en gwad melat kamal tin la ridetin jawda ni shang leng kaje ram kel kanitin kontin bumalong re wicha ka so Sudan ke kwi mal ka men gur ken wode tere so Sudan la jora la ja to be chiter man yang ke roj mo che jakwen roj jeng ni jana longa jaroj Michael makuei luɛth me Michael makuei luɛth tele muluda kan ware jam dan tiket kalyan ware so jen cherong kumanan let kene jen la ledeni roani ti thoknath ni chang ka targede ke liu kanwari but kwala kujeno minyira nwaren kontin teken kel wala noko ka ko nakan ware ken chene kontin te ka kumedien ano ne to nokan ka ko nakan ware donga jen dan le ku ko en rami mota ganis dakring machar ba yiga median kaniditi so Michael makuei luɛth man lede o ba nware ba ka yik och ke ba ka nakare we ka so Sudan che mange kone spinni ka dial mi shawt ne ed speech ke lew so kujamo tilare ka dial ka tije kalong so antama jo bi alin gwatha me obi angaje no Michael makuei luɛth chela no ba Dr. riek machar ba jo woch ka ba ne dial content lo yen ka je Australia mai o kan dial ba got ken ba mo ne ko ken ba chu nang lo yen ka ajani mo wa ka je duir no nyo ngaje je rameta genis je gwantero mu we je luk guje da je luk lung mi chong che dem talk so bika Dr. machar look against Dr. riek machar ko ken ke enemy Dr. riek machar. So anything they're gonna use against Dr. machar maybe ke Mijikana realika ko kela witness or kela persecutor mo so we mean that a zero man let kana kelu tara kelu corruption ko gor ka no bin mon bikanin mon bikana fake no tege Dr. machar michi dwer michelat no tell Dr. machar michi dwelat so agenda no go de nyaa kel Michael makuei luɛth gore jen wo banwari ba kan naga jen shaling ka jo chikala ro chikan wari kan ka divide to subsection take a counts ne te kan ka kamrar wuri shal Dr. lemoro raje ka jen to gut ko me shal ka me Michael makuei luɛth la jen wo te ka wi dang bongwan te la hostile counties kan wari ke friendly counties te la win wari chup ko baro so no mo me chikan la tema na me chakulu gor ko bigin wari biken kan ka wa genocide regime ki regime nengna wajen doble kan alel ke bikan wer bikan ka kwot kan wer ken bigun wer bikan na nagrum bikan wer bikan kulo nyoko je ko kore so na me tan wer ku kan ka meng so chikan ling so ajana na shala da wuda me mishal ka Michael makuei luɛth ne wuda neg wer na mene ya temal chui paru jeno be subscribe ka bi notification ba bi je ton bye bye.